Jawjawaya mapolat na makaitina na sulivat. Saka tutsua kajamnaman auruja supui na kainua cemas imazai toa tau cikere ni matai imazai toa pijua sulatan imazai toa ita karam pajuta puru kato sepatia karam. Matai fu in 7章1到14节。Maya penual toa zoma ki ini kamu na uri papa penepenten noa cemas. Ayatoa no kinuda apeno lata ari-ari kimuna kudain uta a papa penet. Au no anma ano sini cincin toa ari-ari ki anma uta a si cincin noa cemas janmun. Au aku wazwa pasun toa dile a itoa maca noa su kaka. Saka ini kasuna kinemenem to izwa syarangan itoa su maca. Au noa izwa syarangan i maca danusun. Kemuda sasu kakayana a ivu toa su kaka amaya tutsu. Ku suarapa wazwa dile a itoa su maca a ayang. Tisuna na minangwangwaan suarapu ana nazwa syarangan a itua su maca kisuna patsun a remalua itua tile a itua maca nua su kaka sasu suarapi maya pavai itua vatu a nama samparawasa nemane manga parmek a pariku sa kacin mum maya uta a venelu anu ata a muri-muritan a pasatoa acang parmek a jak-jakan nyamadu ki angu kimu a pavai kimuna jemumak suku-suku a paling kimuna sisu olev ayatoa ati manga no ki aung temavrak no kimim jemumak no cemukucuk sisu elev pai timum pavayaken toa pang nuaya su alak aki izwa uri pavai toa asilai jaya maju pavai yaken toa ciau nuaya aki uri no pavayang toa atuvi pai kumali ya na kuya-kuyamu na kemelangan nanemu toa pavai toa nangwangwa toa nu alak au saka ki siayanga anu kama a cemas a itari vavau saka ini kauri nangwangwa a si pavai toa marka ki au taya maju manasika kumali ya patara kemudanga ulamena kudain a kivari saket noaya ari-ari noayamu ayatoa zwawu uta a ari-ari ayatoa aicu mavana patarvan noa pinenet a kakudan katoa sini tulu noa marka rupa kelang-kelang pai toa tadi kedi-kedi yu a paling a sema duma ayatoa azwa sipasa uri pa paling tali aca-aca a jaran sarungwa a pakazwanan uta au turuvu wa makazwazwa azwa sipasa toa nasi ya paling tali kedi-kedi a jaran sarukuya a pakazwanan saka mavekel a jemumak toa zwa jaran aicu kainua cemas siniwici kimazai toa Matai福音的7章1节到14节。读出来kajam-jaman asini putarvan janujen不要随便当审判官，不要随便当审判官。在评论他人是非对错的时候，
我们需要小心谨慎，免得不当的评断成为他人用来检验我们的标准。更严重的是招致上帝的审判。耶稣说，不要评断人，上帝就不审断你们，因为你们怎么样评断人，上帝也要照样审断你们。你们用什么量器来量，上帝也要用同样的量器量给你们。你们在多西尼巴什马龙诺什么上的巴拉瑞加努丁，拉吉纳那个梅lang，拉吉纳那ini ka penaterangan penuan ini ka tina tesaru ta chona matu so sini pa zekate no ta cemas la ta pina ene sa ta pasusui ni maza to ta sikudan to ta si aiwan to ta kemudanga sakana makaparain to mana varung no cemas saka mayangata 不要随便当审判官。Sinaya tutso ka jaman-jaman tiang cina mapulat. Saka tutso ka jaman-jaman asini paki naman tiang nujen。当我对某些人的做法不赞同时，我会怎么表达意见和想法？ Sinaya tutso ka jaman-jaman 我们要默想的。Saka ka inuli。亲爱的主，你要我诚实面对自己的问题，比指出他人的问题更重要，也要我学习不用审判官的态度来批评他人，因他们同样是您所造所宝贝的。求你帮助我有辨识力，能判断是非，却不随便评断他人的是非。奉主的名祷告，阿们。Mali tu ka jaman-jaman nama kajina nami seselang asumpu tua kaino semas akilarai la capina ene secapa susuin ayakana pasemarau saka mali la cinana suliva tu suaca kini adawan taja 平安